All right, put your hands together and welcome Môžete spoločne zaplieskať. evangelist Todd White. Privítať evangelistu Todda Whitea. Amen. Amen. People go crazy at sports events. Ľudia idú zošalieť pri športových udalostiach. It's always been a dream A vždy bolo mojím snom to see people fill stadiums vidieť to, že ľudia naplňajú štadióny and be just as excited about the a gospel sú rovnako nadšení z evanília. and more. A ešte viac. Jesus! Ježiš! I just want to share my testimony Chcem vám povedať svoj príbeh. and take a few minutes Bude to trvať pár minút. and share it again Chcem to povedať znova, because the word testimony pretože to slovo svedectvo means do it again, God. v podstate znamená, Bože, urob to znova. Do it again. Urob to znova. Because if God did it once, Pretože ak Boh to bol schopný urobiť raz, He wants to do it again to znamená, že to chce urobiť znova. and again A zase znova. and again. A ešte raz. This man grew up in a boys' home. A tento chalan, ktorého vidíte, vyrastal v detskom domove. My parents put me away when I was very young. Keď som bol ešte veľmi malý, rodičia ma odložili preč. I grew up in a children's home. Vyrastal som v detskom domove. I was there for about 5.5 years. Strávil som tam zhruba 5,5 roka. I did not know Jesus. Nepoznal som Ježiša. I didn't have any Christianity in my life. A nemal som vo svojom živote žiadne kresťanstvo. None of my family were Christians. Nikto z mojej rodiny nebol kresťanom. Nobody that I knew close to me were Christians. A nikto z mojich blízkych nebol kresťanom. Nobody told me of how good Jesus was. Nikto mi nepovedal, aký dobrý je Ježiš. The people that I saw Tí ľudia, ktorých som vydával, told me about why I was going to go to hell mi hovorili o tom, prečo smerujem do pekla, if I didn't change my ways. ak nezmením svoj život. So I grew up in the boys' home full on drug use. Takže vyrastal som v detskom domove a dostal som sa hlboko do drog. And when I got out of there, I joined the Marines Keď som vyšiel z detského domova, to try to make something with my life. dal som sa do námorníctva, aby som mal niečo zo života. The military. Bol som v armáde. And when I was in there, Keď som bol v armáde, in basic training, v základnom výcviku, I mouthed off all the time. vždy som odvrával. So they broke me. Čo znamená, že ma museli zlomiť. So when I came home from my training, Takže keď som sa vrátil z tréningu domov, I was a war machine. bola zo mňa vojenská mašina. I was a killing machine. Zabíjajúci stroj. The Marines, Námorník. the few, Jeden z the mála. proud, Pyšný. the Marines. Námorník. So when I came home, everybody thought I changed, Keď som sa vrátil domov, všetci si mysleli, že som sa zmenil. but I didn't change. Ale vnútri som sa nezmenil. My brain was just washed Môj mozog bol akurát úplne by the wrong thing. obmytý alebo prepláchnutý tými zlými vecami. So in a couple of weeks, Ale o niekoľko týždňov I ran away from the Marines. som utiekol z armády, z námorníctva. I was a drug dealer, Stal som sa drogovým dílerom and I got arrested, a bol som zatknutý. and they shipped me back to the Marine prison Poslali ma do vojenského väzenia across America. cez celé Spojené štáty. I was a fugitive. Stal som sa utečencom. I was like America's most wanted. Bol som ako jeden z amerických najhľadanejších ľudí. All I knew how to do was steal, kill, and destroy. To jediné, čo som dobre vedel, bolo zabíjať, ničiť a kradnúť. I got out of the Marines prison, A keď som vyšiel z vojenského väzenia, and I came back on the base, vrátil som sa do základne and I wanted to leave. a chcel som odtiaľ odísť. So I ran away again, Takže som znova ušiel and I got arrested, a zase ma zatkli. and they brought me back across America again A priniesli ma cez celú Ameriku naspäť. in shackles and chains, Bol som spútaný v reťazi, v okovách, bound. zviazaný. And then I got kicked out of the military. A potom ma vyhodili z vojska, z armády. I got a bad discharge. Bol som
vyhodený z armády Not a great way to start out your life. a nebol to dobrý spôsob, ako začať svoj život. And the only job I could get were sales jobs. A to jediné zamestnanie, ktoré sa mi naskytlo, bol predajca. Because I knew how to sell drugs, Že vedel som predávať drogy, I could sell anything. čo znamená, že som dokázal predať čokoľvek. So all I did was hurt and steal and kill, destroy. A to jediné, na čo som sa zmohol, bolo ubližovať, zabíjať, klamať a ničiť. So I met this amazing woman, Stretol som sa s úžasnou ženou and I tricked her into thinking that I was a good guy. a podviedol som ju natoľko, že si myslela o mne, že som dobrý chalan. And we moved in together. Nasťahovali sme sa k sebe And about a year and a half later, we had a daughter. a zhruba o rok a pol neskôr sa nám narodila dcéra. And I thought that that would change everything. A ja som si myslel, že toto všetko zmení, But it made everything worse. ale všetko sa stalo ešte horším. Because now the realization came Pretože teraz som si uvedomil, that I wasn't a father. že nedokážem byť otcom. I could never be a father. Nedokážem byť otcom. I wanted to be, Chcel som byť otcom, but I didn't know how to be one. ale vôbec som nevedel, ako byť otcom. So for 7.5 years of my daughter's life, A tak ďalších 7,5 roka života mojej dcéry, all she knew was her daddy was a liar to jediné, čo ona o mne vedela, bolo to, že jej otec je klamár and a thief a zlodej, and angry. že je naštvaný. And I was a rage machine. Bol som úplne nahnevaný stroj. I was the guy Ja som bol ten týpek, that would be in the car with my kid. ktorý bol v aute so svojimi deťmi Someone would beep the horn at me. a niekto trúbil na mňa I would get out of my car. a ja by som zastavil a vyšiel z auta I would walk back to the person behind me. a prišiel by som k tomu človeku za mnou, I would tell them to roll their window down. aby som ich požiadal, aby si spustili okno And I would knock them out in their car. a ja by som ich vyhodil z ich vlastného auta. That was me, To som bol ja. a fighter, Zápasník, angry man. nahnevaný človek. So 7.5 years, 7,5 roka my daughter lived with that. moja dcéra bývala a žila s týmto mužom. My girlfriend lived with, I told her I would kill her if she left me. Moja žena vedela, že by som ju zabil, ak by odo mňa odišla. Povedal som jej to. The thoughts of suicide were always on my mind. Neustále som zápasil s myšlienkami o samovražde. I was depressed. Bol som v depresiách. I was a manic depressive. Mal som manickú depresiu. I was on depression medication Bral som lieky proti depresii, to try to make this better. aby sa mi to zlepšilo. But the medicine never stayed in, it always wore off. Ale účinok tých liekov stále vypršal. I did drugs to make this thing calm down, Používal som drogy, aby sa mi zlepšilo. but they wore off too. Ale aj účinok drog skončil. I was an alcoholic Bol som alkoholikom, because I had to shut this thing down. pretože som musel túto vec v sebe utišiť. So the more drugs, Takže viac drog, the more alcohol, čím viac drog a alkoholu som the better bral, I was. tým lepší som v tom bol. So I went out one night in the drug deal Takže v jeden večer som si išiel zohnať drogy, and I picked up a drug dealer stretol som dílera and I told him I was the police. a povedal som mu, že som policajt. I read him his rights. A And when the police Vyzval arrest som ho. you, they read you your rights. vyzval som ho, povedal som mu jeho práva, ako to robia policajti. I said, step out of the car and A put your povedal som mu, hands on the hood. vystup z auta a polož si ruku na strechu. And when he did, A keď to urobil, I hit the gas. som vstúpil na pedál And from 10 feet away, he opened up a 9mm at me. a z diaľky asi z 3 metrov vyťahol na mňa devinu And a voice spoke to me. a vtedy ku mne prehovoril hlas. And that voice said, I took those bullets for you. A ten Are you ready to live for me yet? A ten hlas povedal, ja som schytal tie guľky za teba, si pripravený žiť pre mňa? I went to try to make the voice go away. A snažil som sa utišiť ten hlas. How did I calm my mind down? Ako som sa snažil utišiť moje myšlienky? I did as much drugs as I could to make that go away. Dal som si toľko drog, ako to bolo len možné, aby som utišil ten hlas. But no amount of drugs can make the voice of truth go away. Ale žiadne množstvo drog nedokáže utišiť pravdu. I came home in the morning
Ráno som sa vrátil domov, I walked around my car. kráčal som okolo svojho auta There were no bullet holes in my car. a nenašiel som žiadne stopy po gulkách. And I realized, A vtedy som si uvedomil, for the first time in my life, prvýkrát vo svojom živote, that there is something more than this. že musí byť niečo viac ako len toto. My girlfriend said, get out of my life. A moje dievča mi vtedy povedalo, vypadni z môjho života. And I left and I went to a rehab A tak som odišiel a išiel som do rehabilitačného centra, called Teen Challenge. ktoré sa volá Teen Challenge. I was there for 2 months. Bol som tam 2 mesiace. My girlfriend was glad that I left. Moje dievča bolo šťastné, že som bol preč. My daughter was sad that her daddy had to leave. Moja dcérka bola smutná z toho, že jej ocko musel odísť. But I couldn't be a daddy. Ale nedokázal som byť otcom. I didn't even know who my daddy was. Ja som ani nevedel, kto je mojím otcom. So in 2 months, A tak za 2 mesiace I had a radical encounter with Jesus. som mal radikálne stretnutie s Ježišom. 3 nights in a row, I met Jesus. 3 noci za sebou som sa stretol s Ježišom. The 3rd night, A tú tretiu noc I woke up, som sa zobudil, I packed my bags, zbalil som si kufre and I was 10 months early in the program. a o 10 mesiacov skôr, než som pôvodne mal odísť, I went downstairs, som zišiel dole schodami and the counselors freaked out on me. a môj poradca v tom stredisku You can't leave, man. mi povedal, človeče, ešte nemôžeš odísť. You didn't meet Jesus. What's wrong with you? Ešte si sa nestretol s Ježišom, čo sa deje s tebou? And no matter what they said, A bez ohľadu na to, čo mi bolo povedané, I'm the one that met Jesus. ja som vedel, že som stretol Ježiša. So I went home A tak som išiel domov, to tell my daughter how sorry I was. aby som svojej dcerke povedal, ako mi to je všetko ľúto. And she said, Daddy, for what? A ona sa ma spýtala, ocko, a čo ti je And I ľúto? said, for all the mess that I've caused. A ja som jej povedal, to všetko zlé, čo som ti spôsobil. She said, Daddy, what mess? A ona povedala, a čo si mi urobil? I said, honey, listen to me. A ja som jej povedal, zlato, vypočuj si ma. All the times that Daddy did drugs and Daddy was out there. Všetko to, čo tvoj ocino urobil, ako bral drogy a bol stále preč. She said, Daddy, I don't remember these A ona mi things. povedala, ocko, ja si žiadne z tých vecí nepamätám. I said, listen to me. A ja som jej povedal, počúvaj, All those times. to všetko. And she said, Daddy, I don't know what you're saying. A ona povedala, ocko, ja neviem, o čom hovoríš. And my girlfriend came out of the house. A vtedy moje dievča prišlo And I said, I am so sorry a ja som jej povedal, mne je tak ľúto for doing those things I did. za to, že som ti takto ubližoval. And she looked at me. A ona sa pozrela na mňa. And my atheist girlfriend, A moje ateistické dievča she said, I gave my life to Jesus when you went mi away. povedala, keď si odišiel, ja som dala svoj život Ježišovi. And my daughter, A moja dcéra she had no memory of drug addiction. nemala žiadne spomienky na moju závislosť na drogách. She doesn't remember one time her mommy telling her that I'm leaving your father. Ona si vôbec nepamätala na to, ako by jej matka hovorila, že opustí svojho otca. She doesn't remember one job loss. Nepamätá si ani jednu udalosť, keď som bol vyhodený z práce. The blood of Jesus supernaturally erases the dead works. Krv Ježiša nadprirodzene vymazala všetky moje dlhy. My girlfriend and I, we got married 4 days later O 4 dní neskôr sme sa s mojím dievčaťom zobrali. in the middle of first and second service at church. A medzi prvou a druhou bohoslúžbou v tú nedelu. She's my wife now for 9 years this month. A tento mesiac máme 9. výročie svadby. We have 3 girls, 16, 7, and 2. A máme 3 dcery, 16, 9-ročnú a Only 2-ročnú. Jesus saves. Jedine Ježiš zachraňuje. Amen. Amen. Yay, Jesus! Ježiš. Amen. Tonight, before we leave, we are going to pray for the sick. Dnes večer, skôr než odídeme, sa budeme modliť It's za going chorých to be amazing. a bude to úžasné. Amen. Amen. Are you blessed? Ste požehnaní. Praise Jesus. Sláva Ježišovi. Yay.